ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Shisngi hadir makuway ni Seng san perthai kabla kintu yau kurtang jang Regional Democratic Alliance kabla kakenhon jang atli ki Seng san perthai kabla na po ka jila banweng no yala de na kani ka jang yakhon ya ka MP election. President ke Hill State People Democratic Party ulabo kala ka jang kili yau ba ardan babalay useng ya ka RDA. Habe ekran mikla pathai khubor haden bu kurtang ya manlang jang ka RDA uba robot jun kharjarin uladep ban thep kerteng yala de ban yakhon ya election Lok Sabha ka bansalong haka ka khandai trik uyayong uba KP pangyang ulapin paw ka jing ngos cam bu kurtang jang ki unjob kade namar ka jing yo vote jang ki R party haka ni election MLA ka bidang shudam ka confident jong ka RDA ban job di election kadai bang UI number 1 ya ke Jingkwah jong ki pajba ba ki parti rulum kin ya telang bat kini tilang kata ke sur ke pejam terus kata kabar pak kin the page ya ke mandate jong ke jing ai ka vote share ha ke election pula dap ni ka atli ki parti ngila khain katno ke UDP kayo katno ke SSPD kayo kin totalang hang tu ni dai kita ki parti rilum bau pajba ul ai ke senia palat lailak rifusan hazari ai ka vote share ki ai hakni ki atli ki parti kamut ngiwi believe kamut ngingai ba ka tu ka vote share jong ki ka kwa yangi parti rilum nang tapat ke jingdon jong ki MLA bat ki MDC ru PE kumtahi te nagata ka daw ngi ki atli ki parti nalor ka bangi penne ni pensa ya ke ai ketu ka RDA ka sedang nadu ka snem arjar kan yukat pra hapo ke jingelam jong Dr. Don bat i ba aden basamait ba ki ong ba ka spirit and letter jong ka RDA ka don kami rilum bangin yo ya ka jing sine upaj ba bangin yo ru ya ka jing job na ka jing krisyan upaj ba nakata ka daw ngi penne ya ka RDA ni penskam ya ka ni pen bahaya ka haringkat ka sur jong upaj ba ibal ayeng ni haganik election arjar pulai nakata ka daw ngi ong ni salib ya ka sur upaj ba bat ni yaitre yang ni bat ni kermen ruk pai ba ken ai ke jing shan ya ke baki ke shan hagini ka arjar apulai hangi ke atli ki parti dulu halor ke jing kren jong ni rangba da ka burom hai ke jing sisa kata ke jing ong joki kalong ka bak nong rim ka ba ar filabha ban kli ye i ke mut yu ba fi seng ye ka tu RDA ke semar khatnyo manong ba ke jinon kam ye gin trelang ke parti dulu ka balai kalong ba ngimla ban khindo thala yakin nong elam jong gini ki atli ki parti ke SSPD ngelayat san pu atli ki snem ke UDP ngelayat benta arpunyo tli ki snem te fin kali menta kasi ya kata ka bhab fin kali kam bhana i namar ngi penne ya ke ke bagi nong elam jongi na baro shikat to ki snem kila ajing shekri ndu ngile ka Hill State batter ter du menta kini ki atli ki parti rilum idai ki pajba ulo shene bolo buram ulo ai ka mandate ni respect ya kata but ka question man ong ba ban withdraw ya kata ngasngo does not arise at all kamdon banget ban pension ori me kata ya ka jin kno jong ki parti bagi pian ki hab kno kuntai ne halor ki eki nongrim pada sakalong kowe hangnu bagi film atau ni ko kira jing parti kamde ke benta jungi bagi ni ja train nak benta ke dulu jungi ndai bagi train nak benta state ke jungi atau ke eki tak jing bakala jungi tangwi ya train kat banu kamu nong ni hapan nilai aku mau ngambil juga ke jenis kuat tenre ngas ngobat ong kene kayak ke bau pai ba ulah pen sngo yang ni haki por badap ya kan ni kuat ban long hagan ke MP election what your reaction na fain nakaleng jungi ladang imdon kata ka jing sngo scam hangi ba haka bede ba kajing kun ya kan election na fain nuan ka fain election ka jing wan jungi menta si ndai bang wan tang UDP ndai haka platform jong ka Regional Democratic Alliance haka bang ye don kat kajing tre jungi baru atli political party haka bang ye yang tang uwe u candidate de halor ka ek jing krisyan ki pai ba haw arja pulai ka tu kalong ka ek ba pasiaw yang ni ka ek ba candidate ni ka ek ba ye tu ini ba ka ek ba kren yang ni
bakadei ka bentai yang ni kumki regional party bangin wan hakoi ka platform bakam dei su ka por yang ni kumki nang yalam bangin nang pen rendang lani ngin nang pen kesan ya la ka jong batang ka jong ka dei bat jong kiwe ka balai sudah baru khai den dei su kumki nang yalam ka dei ngi bangin dem bangin sutu bangin nyetir bangin nyatai bat bangin nyepun wandul haka bedi bat kene ka jing tuli jungi ka ade Tinggi dah kuat, bagi dah tang, dik hak beri begini, namar kini kedai kejing persawah kejung payah. Tinggi kuat ban perolong bahkan ke MP election, kami dah cuba nolong kum kiwi ki MP election, ki balalej no, hak baki payah, antara yo ka result hak election berada ki kenyum yang ini, kum kinong yalam, baling jendela buat tangway kedai dengan jom. Jadi kalau ke eki pada kalian juga kum kinong yalam, ngila kau bangi nasam. Mentah kalau pat nak kalian kipai ba kinjubab ya ke eki bangi ngilai te kat ha ka ni ka election MP